Swastiastu. Para angga penuh reksa sani kusumayang titiang. Para pemirsa asa punika taler para pemilat utsawa Masado Bali sani terasna sihin titiang. Sabuna pigat rani. Dumugi idadari sareng sami ngemangguhang kerahayuan. Sani makin titiang bacang hibur semeton sareng sami antuk Masado Bali sani memurda isiap selem pirengang nggih. Aduh, ketuturan satu isiap selem. Ia ngelah pianak mah kepepitu. Ane paling carika tusing ngabulu utawi duplek madan idoglakan. Sewai-wai isiap selem ngalih amah ke tengah alase. Sedep dina anu isiap selem tekan pianaknya mah kepepitu luas ngalih amah. Tusing kerasa subejah pajalane ngeliwatin selat panggungnya kanti sandi kala sakit lantas langitnya ngegruduk ninanya lakar hujan. Meme lancani mulai me antum belum dekati gitu piananya ane paling kelihan ngomong. Lantas mesaut isiap selem cening aja mah kejang yang iraga melipetan mulai jani sinah iraga lakar ujana yang bales ujane tusing bungan belabar lakar teke. Adi bisa belabar nih metakon bianane ane lenan toh subaulah manusia toh toleh toh ngawak utang lu di panggungnya ngawak masih ngabas alas sarwa tarune telah kebahang iraga ane tasing peleh apa milu masih kena bencana nih cening sing dadi keto nah melahang jaga wewidangan jaga alase apang tuh sing dadi bencana ane jani lan jalan kumayan tuh ditu malu ngeempot. Lantas isiap selem tekan pianak-pianaknya menjalan kumayan tuh ane ada di sisi panggungnya. Jero sani medue pondoknya niki dados ketiang emon dini metakon isiap selem. Lantas teke ane ngulang main tuh poyo cetios wantah meong luar madan mengku nyau cai siap selem ujang cai mai metakon imengku. Dah jero meong titiang meriki jagi meemon mawinan titiang menduga pianak-pianak kari alet tusing melah kena tiang ngajakin ngeromba ucap. Nah lawan buka gitu lan main mencelap ke tengah ditu lantas imengku ngajakin siap selem tekan pianak-pianak nih mencelap ke rumahnya. Sajaan lantas suruh hujan balas pesan lain nampak kulit pelapan. Ane jani petene isiap selem tusing nyidang pulas. Ditu ia ningahang mengkuwo mererembuk tekan pianak-pianak nih. Cening ajak mekejang pertanyaannya iraga lakar pesta besar nih memang ngelah siapa ngini ngajak pianak ke papa itu cang bangki bone me cang bangki bone gitu pianak nih ane lenan mesaut nih loh tuh mengkuwo tekan pianak-pianak ke buka ke itu ngenggalan isiap selem nudonin pianak-pianak nih. Ning bangun ning entuh imeku lakan nama iraga ane jani ceneng malu kebar nyana memang ngamilu nih. Lantas sekebesek pianak nih siap selem maka ber ngancau sen paku seruak gitu pegabat pianak nih ane paling kelihan siap selem munyen apa tuh matakon imengku anto dang tinge ulo
ulo dan bibule ulo. Gitu isiap selam nyontek. Lantas sekobese pianane isiap selam makabar ngejosin panggung. Ani jani anu ada idolakan tekan siap selam dongeng itu di main gua. Lantas mau besan neng siap selam tekan idolakan. Cening donglakan jani cari lakar kalian meme yang lakar amah tekan mengku dugang pada medaya orang bencai ini lupain sehingga raja pindah becek orang yang mau percayakan itu bulu itu kebarang dibaca ini mulai gitu siap selam nutur tekan idolakan. Lantas maka siap selam ngajasin panggung serap gitu pekabarnya siap selam munye apa dah mata kon buat ime gua nanging tusing ada nih nyautin di tu lantas ime gua nelakin pada mani siap selam maka siap ya marah dapur tangan tuh ada idolakan dongeng itu pasti aneh busana orang ngedondonan ulung itu tusing adelan tua siap selam tekan pianak-pianak nih bebe depan dongeng pembicaraan ini amah gitu pianak nih milu mesaut. Lantas mesaut idolakan dah para miong sinamian sampunang ajeng tiang mangkin ben tiangnya kari belik pahit sing jangan aja pineh becek uburin tiang malu kan ditunggu bulu ditu mara dadas ajeng tiang idolakan mau usaha mudaya upaya apang sing amah tekan mengku mengku kena belak-belakan pandoglakan iya enyak mau pendoglakan kanti tunggu bulu idolakan wadahi negungan lan sebilang wai bangga amah kelisang satu ani jadi idolakan suka tunggu bulu imeng kuat tekan pianak-pianak ni pada repot ngai bahasa lakar anggone ngolah bendong belakang cai idolakan tu sembungan dibaca ini lakar mati jani cai lakar apa kai keto imeng kuat memunyi enggak dados nih kajero nanging apan bepiange jalna keburang tiang ping telu imeh huo enyak ngeburang idolakan kanti ping telu sambilange megending perper ketipar idolakan yang makabar perper ketipar idolakan yang makabar perper ketipar idolakan yang makabar Burane peng telu saja ni donglakan makabar joh makabar ni ngancam di luar batu ni ime huo ngenggalang bukan idolakan lan tepugina iya ngancam di luar batu ni ime huo nyakrap nanyi idolakan ngenggalang makabar aneh sagrep pemengkuo tusing adelet tuah batu sangiran yang digine bunga itu lantas idolakan makabar sambil ngendingin imeng kuho nguk gigi bunga nyaplok batu nguk gigi bunga nyaplok batu keto subuh upah nari demen bikas corak iraga menggestata mudaya upaya yani nepukin uduk lan ngelawan sani membikas jelek aingge pada angga penuh reksa miwah ide dani sarang sami wantah kadia sapunika titiang presiden hibur semeton sarang sami antuk satuan titiang kelungkong semarapura kirang langkong titiang lunas agung rene pengampura puputang titiang antuk para mesanti om santi 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 om